Bakunzi bacu, bakunzi ba BF4, bakunzi ba BF4 Plus, bakunzi bo mu Gisaka TV, kandabaramutse. Ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno munsi tubigenekerezo rya 4 ukwezi no ku11 umwaka no 2025. Reka ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa, Zambia, reka umuherereye hose muri Afrika tubaramutse tubahe n'ikaze. Tutibagiye abari mu migabane ya Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya, reka mu mpande zine z'igizisi tubiyegereze tunabahe n'ikaze mwa kino higaniro cyacu cuno musi. Nkuko bisanzwe simba ndumwe ndi kumwe n'umwami w'Igisaka, tugiye kubana makino higaniro kugira ngo dushobore gushishoza kuri zingingo zibiri nyamukuru tugiye kuganira. Turaza kuvuga kubijanye ana ambiscade canke ambush yashoboye guhitana inyeshamba zitari zike z'igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe hari muri territoire ya Rucuru. Kumbe turaza tuyiganireho mu buryo bwimbitse, tubabwire uko ino operation yagenze ndetse n'ibitendo wazarende yashoboye gukorera muri ico kibanza. Sivyo gusa turaza kuyaga n'inkuru iri kiravugwa cyane, novuga yuko iri trend, inkuru novuga yuko yabaye kimo ijanye n'ifungwa rya General Masunzu yarasanzwe atwara zone ya gatatu yo mu vya gisirikare. Kumbure umwami w'Igisaka ababizi ko byinshi. Reka mwami w'Igisaka ntamwe ndakuramutsa cyane. Ndabushimiye bwana munyamakuru, kandi nshimiye n'abadukurikiye baturutse kuri BF4 Plus. Nshimiye n'abakunzi bacu ba Gisaka TV. Ikaze rero nawe ndakwakiriye hano mu Gisaka TV bwana munyamakuru, kandi nishimiye kubona. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Nkuko nayivuze mu ntangamarara, dufite ingingo zibiri nyamukuru tugiye kuyaga mwana makuru. Turaza guhera ku nkuru novuga yuko yasakaye mu mpande zose ijanye n'ifungwa rya General Masunzu. Ni nyuma y'igihe kitari gito General Masunzu yagirizwa n'abanyamurenge kugambanira ubwoko bwiwe, ariko uno munsi turiko turumva yuko yashoboye gufungwa, afungwa na leta ya Kinshasa. Kumbure iyo bavuga yuko ariyo bacuditse hamwe. Mwami w'Igisaka, nizera yuko ino nkuru ufise byinshi ushobora kuyivugaho canke ushobora kuyagiramwo abantu. Umwanya n'uyu kugira ngo ushobore kutubwira ibijanye na General Masunzu, ndetse unatubwire n'ivyo yoba yagirizwa arivyo vyatumye afungwa nkuko twagiye tuvyumva ku mbuga zigiye zitandukanye. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Iyi nkuru nuko bitubwiye itusesekayeho. Ubundi njyewe nayibonye mu kajoro, ariko iramutse mu binyamakuru bya none kuwa kabiri tariki ya 4, ariko inkuru yabaye kimomo bari kuvuga yuko General Masunzu yatawe muri yombi. Njye najyagije kuverifya kuko nabashe kubyumva n'ibishobagane, ariko mu buryo bwose sanga ntago ari igihuha, ahubwo inkuru n'impamo. Wenda aho mu bishobagane aho bitandukaniye nuko ho bari gutubwira ngo asize yuko ngari umututsi, ngazize yuko ari umunyamurenge, bya bindi byabo musanzwe kumenyereye. Abashije gukomeza gukora intambara nk'impamvu basobanurira amahanga n'abaturage muri rusange. Rero bwa munyamakuru, uyu mugabo nagiye mukurikirana kuko nta kurikirana izi ntambara sobanukiwe neza yuko harimo izi ntambara zirwanwa by'umwihariko zishozwa dede, zishozwa mu izina ry'amoko. Iyo mbonye ubwoko dede yitwa ngo ngabubereye Mose, ngashaka kugeza mu gihugu cy'isezerano, nabo cyo kora bamweya bakabyizera bamwe. Iyo mvuze bamweya rwose mu byumve ko atari bose tugiye tubabona bamurwanya, nabo bakabyizera kuko noneho. Ariko nkabona ba bantu bagarutse bari ku ruhande rw'Abarundi, nkabona bagarutse bari ku ruhande rwa Kongo. Bimpa kwibaza, nkibaza niba barimo ari abagambanyi cyangwa aba bantu barasobanukiwe ukuri. Rero bwana munyamakuru, dukomeje, uyu mugabo n'ubwo buryo nabashe kumusobanukirwa, nkasobanukirwa uriya mugabo w'Abazarendo birukanye General Gasita. Bwana munyamakuru, mu magambo ikintu nakubwira, burya Tshisekedi ntimubone arwaniza intambara zose, mubone arazenguruka amahanga, mubone intambara zirarambye. Ni ukuri narababwiye nti Tshisekedi nyuma ya wa mugabo Patrice Emery Lumumba
ntwari zarwaniye ubwigenge n'izindi zarwaniye kutavugirwamo n'abazungu ikongo ikaba iy'abanyekongo uyu mugabo azibukwa igihe kirekire keretse mu byarwanira nihagira baza bakaza kubitoba ariko nibakomeza umujyo bagakomeza ku kivi yari yasubitse bakagikomerezaho uyu mugabo nta kuntu azigera asibangana mu mateka ya Kongo impamvu mbanje guca hirya mu bwana munyamahanga urebe yaza kuba iyi ntambara ari kurwana yaraje asangaho igisirikare kizima igisirikare Burundi wenda kikaba gifite ibibazo urugero nk'iby'abarundi ibibazo ariko nabwo ubu byarakemutse bijyanye n'intambara iri kwitegurwa hano mu karere ariko iyo aza kuba yarasanze igisirikare kimeze nk'abarundi ni ukuvuga ngo nk'icyubu y'igisirikare kandi ari abapatriyote bakaba icyo babura ari ibyo bikoresho bigezweho kuko bari mu bihano nk'uko Burundi buri mu bihano bakaba icyo babura ari amakuru y'ubutasi yisa agera kure kuko nyine ubutasi bivuga ngo hari uburyo ki nuko ubutasi ntabwo ari amayereko nta n'ubwo ari ibyo utekereza mu mutwe kuko amakuru y'ubutasi ava mu bantu niba ibihugu biri muri centre géopolitique byarafatiye Burundi byari bigoye yuko bubasha kugira access ku makuru by'umwihariko y'ingendo z'intambwe za date rero ubwo rero ni kuvuga na Tshisekedi naho yari amabuye ntabwo nigeze nambukira ku kibazo ndagira ngo ubwe ngo sobanurira ikibazo mu by'ukuri Tshisekedi yagiye ahura nacyo gihura n'uyu mugabo nta makuru y'ubutasi twumvikane nta makuru y'ubutasi mfite kuri uyu mugabo ambwira yuko koko yagambanye ariko bwana munyamakuru ntabwo byanangaza nkurikije General Gasita yuko yagomba kuberekera kandi wibuke bari gushinzwa ibintu bimwe igisirikare cya FARDC ntabwo kiratangaza ibi bintu igisirikare cya Kongo ariko kiraza mu masaha make kuza kudusobanurira nibamara gukora official statement batubwire iby'uyu mugabo akurikiranweho ariko nta bindi uyu mugabo bari kuvuga ko ari kuzira ibijyanye na nzibira yuko rwose yabereretse buryo nk'uko bari bagiye kuberereka mu gufata ubwira ejo bundi bohereza General Gasita kandi bwana munyamakuru kavuga yuko hari logistics yes ubu tubaza twumve neza igihe dukoreye ikiganiro ni ukuvuga ngo izi ni update nshyashya zitandukanye n'izarayeho nimugoroba ni ukuvuga ngo bari kuvuga ngo hari logistics zimwe yaba yaranyereje ariko akaba yarongeye akaza akavugana na Joseph Kabila akaba yari yamurikuritinze we n'abandi kuko uyu bwana General Masuzu ntabwo wenyine yagiye n'abamajoro ahari birasaba ngo nze kugaruka nzanye amazina neza ariko ntabwo bagiye ari abantu batatu yego cyane rero bari kuvuga yuko aba bantu bari mu mugambi umugambi wa Joseph Kabila wo kugira ngo yinjize muri cya kintu bafoniye Nairobi ngo niba ari ngari Sovora FDC la DRC RDC gutyo ibintu ngibyo rero operation bicitse tugeze ariko nari nkiri gusobanura byanze kuze nari nkiri gusobanura iby'uyu mugabo akurikiranweho bijyanye n'ubugambanyi bw'uko Kabila yari yamurokirise ngo binjiye muri kiriya kintu ariko nanone akaba ashinzwa n'uko bagomba gutangira kimwe na General Gasita so bwa munyamakuru rero birasaba ngo dukomeze dutegereze turebe neza mu kanya ga leta ya Kongo nimara gusohora itangazo byanze bikunze ari ikintu turi bukuremo by'umwihariko nanjye ubutasi bwanjye burakomeje amakuru ndakomeza nyagire ibiki nyarekeze ndaramuka nguye ku makuru ndayazaho ariko mwibuke neza yuko ibintu bijyanye n'abagambanyi ubu ni akazi kari gukorwa n'abarundi by'umwihariko abagambanyi hano ku
kibuga cy'imirwano. Ni ukuvuga ngo abarundi mwibuke neza mu gihe cya Wazalendo, ni naho mpamvu wumvaga ibitero bari kugaba igihe Wazalendo yari iri kwamagana Gatsinzi ibintu byakaze, bari barimo gutera igitero gikomeye ku Burundi ngo ikibuga cy'indege ngo bagifashe ibintu bakahadurumbanya. Turibuka ko bari boherejeyo n'abantu Uburundi bwivugireho, hanyuma nuko ngo Uburundi bashakaga kubugira bisi, hanyuma bakagaruka kandi ngo babubondanisha imitwe na Wazalendo, kuko Wazalendo nibo bantu bigoye kumanipira, kuko ntago bakorera umushahara, nta bindi byo kuvuga, nta zindi nyungu bagize ibiki bategereje uretse kuba bakorera gukunda igihugu. Narababwiye kimwe nko mu biganiro bitambutse, ni umuntu nakubwira ngo ari gukorera igihugu, uriya muntu wa wundi azagukuramo n'umutima akawuta. Nta kintu cyose atakora, kandi wa muhembu. Alo mwami Gisaka. Alo? Yes. Ndakumva cyane, sinzi ko ukomeza. Rero kuba bari bunze ubumwe bisobanuye ngo amakuru bayakuraga ku Burundi, bigatuma babasha kwita gasituri ari icyago, uko usigo bayinjiyemo n'abinjira mu kizu kitarimo abantu, uko uzi n'ibindi bice bagiye babifata niko bagomba. Alo? Ari gushinzwa bimwe na Gasita, ahari turakomeza tubikurikirane neza, by'umwihariko nze twita amakuru meza y'ubutasi adashingiye ku busesenguzi, ariko bwana munyamakuru mu magambo make nakubwira, aba bantu ahari igihe kirageze kigomba kugera, bwa munyamakuru cyangwa kikanyihorere. Kuki aba bantu babagirira icyizere barangiza bakaza muri ibi bintu? Uri kumva hano propaganda bari kuvuga ngo nuko ari abatutsi, ngo nuko ari abanyamurenge, ariko abantu dukurikirana umunsi icyo cyo bamaze kugikuraho ibyo bajye babishyira ku ruhande. Niba ari abatutsi hano mu Gisaka cyangwa hano mu Rwanda, abatutsi ntabwo abatutsi, igihugu cyuzuye abatutsi, ariko ntabwo tujya kumva bari kuvuga iby'abatutsi hano mu gihugu baguwe nabi, inzara yishe cyangwa n'abakubita ubufuni hirya no hino. So ngo kandi babarire kuritindana, ariko uyu mugabo ahari araza gukomeza gushidikanya kuri aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abatutsi nk'uko Kagame bita cyangwa abanyamurenge, mu kwizerwa kwabo, kuko byanze bikunze izino nzego za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo zifata, ntabwo zihubuka, ntabwo ziza ngo zifate umuntu nta makuru zifite. Zikorera ku makuru, ni igisirikare cy'umwuga, urumva, ni igisirikare cy'igihugu, byanze bikunze zigutumiza, zigufata zita amakuru, ntabwo ziza gutyo gusa zishidikanya. Urakoze cyane mwami Gisaka. Urakoze cyane. Mu byo wavuze General Masunzu yagirizwa harimo kwankira abasirikare ba FARDC kuja ku mafuro kugira ngo bashobore kwamagana umwasi. Wabivuze nko muri Bukavu yarabanye yuko bakora ama operation, ndetse no muri Nzibira yarabanye ko bakora ama operation. Reka dufatire kuri iki kintu, tuvuge yuko yagiza, tuvuge yuko leta ya Kinshasa canke uburongozi bwa FARDC bubonye ubunyene ko General Masunzu ari umugambanyi canke babaye baramwihorera. Bwana munyamakuru, ndagira ngo nkubwire ko kuba umugambanyi bitavuga bidasaba ngo bivukane, nta nubwo bisaba ko umugambanyi ngo warabitangiye gufata amakuru y'uko cyangwa aribwo bya mu gitondo Alo mwami w'Igisaka. Sinzi ko usubiramo, connection yawe ntirikiramera neza. Ati sinzi ko usubiramo, connection yawe irikiramera nabi cyane. Connection zisanzwe bikaba biriko birantangaza ukuntu biriko biragucikana.
reka nibakubwira wowe jya ureba ibyo bavuga si byo biba bihari niba jya bandika 9 ujya umenya kare gataratiriye atari 9. Urakoze cyane Bamigisaka warugeze aho wari kuravuga yuko ubugambanye umuntu akamuvukana abo ko imisi igenderagenda niko umuntu ashobora kumugambanya. Uwo tubandaniriza ngaho tubwira kubijanye n'ingene FRDC itari bwagundure cyangwa ishobore gufata uyu General Masunzu kubugambanya yarasanzwe ariko arakorera FRDC. Ariko bwana munyamakuru hari ikintu ukwiye kumenya. Yego. Urabona ibintu bari gukora ibintu bari gutwika uburyo bari gutwika abasirikare ba Kagame. Rero iyo birebye ntugatekereze yuko niba bari gutwikwa baba bakuruwaje amaboko ngo babyihorere. Ndavuga abantu babakorera diplomasi, abantu babigira strategy y'urugamba, abantu babakorera mu buryo bwose mu gihe muri diplomasi byanga kuri tele bikanga, nabo kubijyanye na strategy ya gisirikare bapanga ubundi buryo niba umuriro wabananiye bari kurasa hakavamo amazi ariko bo barapfa bakaraswa umuriro bagashya. Bisobanuye ngo mwibuke umugambi wari uriho Tanzania byari kuyigira ibingibi bakayigira ibivuzo. Uburundi bari bapangiye ndayishimiye amakuru yari yafashe kare arababwira ati iyo nama barababeshye ntayo njyamo yagombaga kubera ipari. Ibyo twagiye tubigarukaho inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye. Hanyuma plani yabo yari igeze ibiki yari yanze, ariko nibivuze ko baba bafite plani A gusa ngabari imwe rukumbi. Kimwe iyo cyanze nari kindi baba bari gupanga. Niba ku muganda urabyanze, niba Tanzania kuhugiraho byanze, niba Barundi bakamejeje baze kuva kwizima, baze gutsindwa bari gukora ibintu bitangaje nk'ubu bwa munyamakuru uri kubona ambushe bateze ingabo za DB. So wenda ibyo turaza kubigeraho cyangwa tuzabigeraho mu kindi kiganiro. Ni ibintu biteye ubwoba. Rero uyu mugambi nawe w'indavuga ati ariko nta kuntu twakegera uriya mugabo ko yatwumva kuruta ukundi uwo ari wese yatwumva. Yego. Rero kuba baramwegereye isaha ku isaha umuntu rwose baramwegera, ntabwo bisaba ngo ubwo inamba yatangiye batamwegereye kandi Kongo yamuvevi ikabona ni umuntu muzima ngo bivuze yuko azahora ari muzima. Ibintu birahinduka cyane. Urakoze cyane mwami w'igisaka. Nk'uko tubwiye umuntu arahindurwa bivanye n'igihugu genda kiragenda, ariko hari amakuru avuga yuko uno General Masunzu gufatwa kwiwe bavuga yuko yoba yarasanzwe afungiwe Kisangani kumbure bitari bwaje hejuru, ariko bikavugwa yuko yoba yafashwe n'ingabo z'abarundi FDLB. Ni nyuma yaho ngo chef d'état major w'igihugu cya Kongo aziye mu Burundi. Inyuma y'imisi mike uyu mu General Masunzu yahise afatwa n'ingabo z'u Burundi. Kumbure ibyo hari cyo wowe biziko? Ibyo bwa munyamakuru mbiziho kandi nibyo nari maze kugarukaho ntago mbitindaho. Kuko ngo wowe icyo ukoze kandi ndagushimiye uduhaye reference. Ni kuvuga ngo chef d'état major w'ingabo za Kongo ubwo rugendo barusure barubona n'ikintu cyamenyekanye aho ngaho mu Burundi kizwi. Njyewe rero iyo mbabwira ubusesenguzi cyangwa amakuru y'ubutasi nkunda kugira ngo ameze yuko abantu bamenyereye ngo ngikirungo cyanditse ahantu ngo ntabwo icyo kintu kibaricyo, ariko ubwo uberetse aho reference byibuze. Rero nari maze kukubwira ngo iki, nari maze kukubwira ni ibintu bijyanye n'ubutasi n'ubugambanyi kuri kiri kuberamo imirwano Side na Nord Kivu. Nukuvuga ngo ibyo bintu biri mu ngabo z'abarundi by'ubutasi. Ntugire ngo biri ku abantu ba coordinating ayo makuru y'ubutasi, action igomba gufata kuba uburyo bagomba kurespondinga aho bagomba kuvuga ngo ibyo biri mu nshingano z'igisirikare cy'Uburundi. Icyo kintu ushobora kutakizera cyangwa ukacyizera niba waragiye ubona uburyo bagiye bamagana agasita uburyo byagiye bigenda, ariko ukuri nuko ngo niwumva se yagiye mu Burundi hanyuma avuyeyo bigenda bite bafata General. Nuko nguko bwana munyamakuru ndumva icyo umfashije hari uko rwose ubaye andi makuru yuko uyu mugabo yari aherutse mu Burundi ejo niba ejo bundi. Ego. Ibyo bihamya rero cya kindi nakubwiye ni
abasirikare b'u Burundi nibo bafite ubutasi hano mu nshingano nibo bashinzwe kumenya abagambanyi bari muri FARDC ni bande. Ni nayo mpamvu nyine Gasita yaje agasanga abazarendo n'abarundi bameze gutya bahagaze bwuma bakaba bati tuva gufuya aho tuka kuri ego urakoze cyane babigisaka mu kurangiza ino nkuru yacu hano makuru yacu. Reka turangirize ku nkuru y'ikiravugwa muri Rucuru yuko ku munsi w'ejo hoba harabaye ambush canke ambuscade ikomeye cyane yoba yarasizwemo ubuzima abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imodoka zigera kuri 2 ziraturikwa. Dufise umwami Gisaka nkuko twamwamye mu byumva arashobora kutubwira muri rusange ndetse no mu majambo make ingene ino operation yashoboye kugenda, ingene abano bagwanyi b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye kuba muri ambuscade ya Wazalendo maze baza kuhatakariza ibintu byinshi ndetse nabo barahasiga ubuzima. Mwami w'Igisaka urashobora kutubwira ingene byari byifashe? Urakoze bwana munyamakuru. Nabanza ngasubiramo ku bantu badukurikirana mu Gisaka TV ntabwo twari turi kukumva ariko nagiye ngenekereza ngenda kumva ndashishiriza. Utubwiye ambuscade y'abasirikare ba RDF baguyemo wari utubwiye muri Rucuru. Yego. So yes, uribaza uteseti kuki twumva buri kanya ngo barabashiririje ni ukuvuga ngo buri kanya tugasanga bigenda bite cyundi bitabagaho. Ego rero bwana munyamakuru aho ngaha niho ngewe nashingiye mbabwira nti iki gisirikare cyangwa se iyi FARDC muri kureba mu gihe yaba Hello? Sinzi ko wasubiramo gato twari turetse kukumva muri BF4 please. Yari nkubwiye niho ntandi nababwiye mu gihe Kongo yaba itaguye mu mutego kandi ndi kubona neza yuko umutego ntabwo yigeze ugwamo. Mwibuke hariya mu Bufaransa Tshisekedi yahuriyeho n'amakuru ategereje n'aba ba president kugira ngo avuge ngo bafungure kino kibuga byari uduhenda abana. Intwaro Ababiligi bahise baza bagatangaza hano muri propaganda ngo bagomba guhereza ngo Kongo n'uduhenda abana no kurangaza abantu. Ariko Tshisekedi icyo mbona nuko rwose yaramara amajengira ngo mu Misiri naho ibyo yavugiyeyo uyu munsi yerekeje muri Qatar nabyo turaza kubigeraho igihe nikidukundira. Ariko tukiri kuri ingingo tutarayivaho ni ukuvuga ngo umuriro bawucanye mu buryo bwose dede nta makuru afite. Bwana munyamakuru ndagira ngo ubwire ko abagabo iyo barwana kandi n'abandi mu gisirikare hose ujya mu bintu byo kuvuga ngo ndakinda ngo ndafata ngo ndayishimiye agurutse mu kirere murase ngo ndajya muri Tanzania ngo ntere imyigaragambyo ngo wenda bazashwana ngo biba bivuze ngo byakunaniye. Kandi bikunanira gute? Ni ukuvuga ngo hari amakuru batakibona. Nababwiye ngo Amerika hano hantu ni ikirumira habi. Iyo ndi kuvuga ngo Amerika iri inyuma ya Kongo ntukaze ngo umakanye kuko nubwira inyuma ya Kongo ntabwo mvuze ko itari inyuma ya Kagame. Ugomba gusobanukirwa ukuntu aba bagabo bakora. Bose barira hamwe, barira iminwa ku mutwe no ku kabuno. Rero umunyamakuru hari amakuru dede atakiri kubasha kubona. Icyo ngicyo cyo ugomba kucyakira kuko kugira ngo bitorore bagende. Numva wowe uri kuvuga imodoka 3 ariko ngewe nubwo mbona ari 5 ariko icyo ikiriho cyo nuko byaze kuze ni imodoka kandi amakuru mfite nayo ufite birahura ni imodoka zabande tuhuriza ko ari za RDF. Sobanenga amakuru nayo kwizerwa kabone n'iyi mibare yaba iri kubusanyaho gatoya ko urumva ntabwo bajya munsi ya 3 sibyo. Iyi modoka 3 jewe ni imodoka 5 mu makuru yanjye nicaranye aha ngaha. Rero bivuze ngo bari kugenda bari kuyiga ntambwa.
niyo mpamvu nyine ubona bari kubashiririza niyo mpamvu uri kugira gutyo ukumva agace baragatakaje iyo uvuga ngo agace baragatakaje mutandukane na propaganda za hano i Kigali hano i Kigali bazakuvuga ngo tuwa yafashe Bujumbura ubu se abantu benshi hano sibangira gumusaka babwita kineye cya Bujumbura ni inzego zishinzwe umutekano zagikontororagaho nicyo akoze bitewe n'indege zitwagwa zizana ibikoresho ababiri bari bakiri kujijisha ku ruhande rwa Kongo n'abarundi bari bakiri kohereza intwaro Afurika y'Epfo yari iri kohereza Irani yari yohereje kiriya kibuga cyari bize gituma bashyira umutekano wihariye mu rwego rwo kurinda bamaneko n'iki abandi nabo hano barazicuranga bazica imiryango mu kibuga cy'indege cya Uganda munyamakuru hano i Kigali twamaze igihe tuzi yuko twamaze iminsi tuzi yuko ikibuga cy'indege bagiye kitari gukora ariko ikinyoma cyaje kugaragara ko icyo kintu cyagaragaye ko cyari ikibuga rero n'ahangaha ibyo bavuga ngo bafashe reka da dore abarinyeganyeza bakagwamo barapakira amakamyo batwaye amazahabu bakabatwika bakazitwika none se bwa munyamakuru ngewe ndumva iki tutageraho abadukurikiye bamaze kumenyera yuko twe hano dukwana gukwita ikinyoma tugatigeza ku ruhande kandi bazi neza yuko nyine ibyo biba biri kuvuga muri propaganda za hano i Kigali rero ntabwo ngewe bya nabitindaho mu gihe nzi neza yuko mfite amakuru y'ubutasi yuko izi modoka ari 5 haguyemo abasirikare umubare cyo kwarashe kumenyekana kuko nubwo ni ntagara ni ahantu hari mu matware yabari yabicanye nukuvuga ngo niba ari ambiskadi baye ababikoze bagomba bakabura aho hantu ntibongeye kuhagaragara ntabwo rero baba babonye uburyo bw'abone n'abantu bangahe mbaze dore ngo ni 100 cyangwa 300 gusa n'amamodoka yari yuzuye abasirikare kandi ayo mamodoka amakuru dufite nuko baciye bayaturira none ntabwo yahavuye abantu bahaguye no mpamvu nandi abasirikare bagera hamwisha niyo soko yanjye y'amakuru imbwira yuko aba basirikare baguye hari ahantu batari munsi y'ijana ntabwo ari precise nga precise ngavuga ati ni 150 cyangwa ni 100 gusa ariko yavuga ati hari ahantu haguye abantu batari munsi y'ijana nuko reka ndagushimira mwami w'igisaka akaba atakindi wokongera ko ucufasha dusezera dukikana ko muri turongera duhure mu bindi biganiro bwa munyamakuru reka mushimire ndagusabye nibikunda abakunzi ba B-Info Plus uze gukora ibishoboka tuze gukora ikiganiro kirebana na hano muri Tanzania bwa munyamakuru narabwiye nti ujye mutegereza nimba hamakuru mutegereze mu minsi mike sibyo yes nukuvuga ngo noneho ibibaye hari ahantu byo reka tubive mu kindi kiganiro ni update ndibuze mbazani n'ikinyoma tumaze igihe tuzirikwaho tubwirwa hano ukuri kubaza ahagaragara biri kuba ariko bikazagaragara nyuma nta kibazo reka cyo tubikurikiranaho mu kindi kiganiro ikinyoma kiraza kikirihuta kigahita gifata ariko ntabwo gitinda ukuri iyo kuhageze kirahaguruka ukuri kukaba ariko kwicara so muri Tanzania hari kuvayo amakuru menshi ariko agenda anyomoza izi propaganda twagiye dukurikira ndabushimiye reka nereko kurambira nkuko muvyumvise umwami w'igisaka avuze yuko mu kanya gato tuzongera guhura kugira ngo tuyage na cyane situation ziri mu gihugu ca Tanzania reka ndamushimire cyane cyeshimira cyane n'umuntu wese twabanye makino iganiro nizera yuko ivyinshi yabashije kuvyumva twavuze cyane comme conclusion kubijanye n'ifungwa rya General Masunzu n'ivyo yagirizwa ndetse turanavuga kubijanye na ambiskadi canke ambushi yaguyemo abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda ikaba yabereye neza na neza muri Rusuru reka rero shimwe cyane nizere yuko commentaire cy'ikibazo cyawe kugira ngo ushikirizemwo ikibazo canke intererano yawe kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu no munsi aracyari kare cyane bye bye